Assalamualaikum and hi everyone. Welcome to another episode of Real Conversations with Anita, a mental health podcast brought to you exclusively by Miasa Malaysia. I'm Anita Abubakar, your host, and today we are diving into a very important topic: mental health amongst teenagers and children in Malaysia. And those of you who have been following us know that we just recently did a soft launch of Miasa's Children Wellness Center, alhamdulillah. So definitely this topic resonates so much with all of us, and particularly to help us understand this pressing issue better, we have with us a very special guest, Dr. Putri Afzan Maria Zulkifli. Dr. Putri is not only an early childhood education specialist, she's a researcher and an advocate for holistic learning and mental well-being in children. And she also plays a key role in the mental health space as the Vice President 1 of Miasa Malaysia. Thank you so much, Dr. Putri, for being with us today. Thank you, Puan Anita, for inviting me and for waiting patiently all this while. MashaAllah. Of course. Dr. Putri, how are you? Alhamdulillah. Okay. Dr. Putri, sekarang sibuk apa? What are you doing? New projects ke? New programs ke? Oh, okay. Tidaklah new projects, but ongoing building and building the team, making sure, because I do schools, right? Betul. So daripada we started off with tadika and then ke sekolah and then going for taska pula, and setiap satu tu ada sebab-sebab dia. Betul. So starting off with tadika tu because looking at how education is with at the tadika level, at kindergarten level, and we are so focused on too much of academic learning. Yes. So what happens to this emotional part, the mental part? Betul. Because everybody was just too busy looking at cognitive aspects of a child who is so new to the world and they want to learn a lot of things, kan? But then we are so tergopoh gapah, kan? Yeah, sangat, and bogged up with hanya melihat kepandaian akademik semata-mata. Betul. So saya pula duduk di UK for 7 years, kan Puan Anita. So di sana ni dia very interesting bila soalan tu tanya tentang sejarah lah kita, kan. Memang sebab pun ya juga. Okay, so betul. Arwah Abah hantar ke luar negara sebab dia kata pergi belajar hidup susah. Belajar hidup susah negara orang, bawa balik sesuatu. Bukan katakan Malaysia tak boleh, boleh. Tetapi belajar hidup susah negara orang ni kita melihat lebih lagi lain. So that is still within me. So bila Abah meninggal pun dalam hati tu I will continue this. It is a perjuangan, kan? It is a perjuangan. It never ends. So itulah semangat sebenarnya untuk kita meneruskan no matter whatever cabaran, challenges that we get, we have to still keep on going. So sekolah ni adalah semangat sebenarnya untuk saya, dan orang-orangnya di dalamnya tu memberi semangat kepada saya juga untuk meneruskan. Betul. Daripada kindergarten tu, ya kita buat dengan cara franchise, kemudian persoalan demi persoalan timbul, kan. Sebab kita bercakap tentang pendidikan, Puan Anita, dan Betul. ini pun sangat memakan dalam diri lah. Kalau kita tak buat, siapa nak buat, Puan Anita? Kalau kita tak buat perubahan, nak tunggu siapa? Saya rasalah saya bukan orang yang jenis menunggu, tak boleh. Tapi kita juga ada limitation. Betul. So limitation tu lah, how do we work around that limitation of ours? Yes. Kita muda lagi, kita semangat lain. Betul. Dia punya energy is big. Very different. Kan, bila dah masuk 40s, it's a bit different, more calmer, yes, more wiser in a way. Betul. But then I'm always thankful for this journey. Duduk di UK 7 years tu memang membuka mata banyak perkara. Banyaklah nanti akan mungkin akan terkupas lah banyak cerita-cerita lama yang membuatkan kenapa saya buat apa yang saya buat hari ini. Thank you. And I'm so happy to be able to be with you, with Miasa. Sebab saya rasa we're speaking the same language but different areas sahaja. But then we're doing the same thing. Betul, perjuangan yang sama sebenarnya. Betul, untuk ummah kita dan sebagainya, kan. Betul. Okay.
So bila dekat sana 7 tahun, saya ni jenis anak sulung. Puan Anita sulung? Nombor 2. Okay. Saya sulung, manja, tapi tak tahu mana datang manja tu. Kalau boleh kita rindulah rumah nak balik. Mak tak bagi balik. Mak kata duduklah sana. Nak hantar pergi luar negara bukan senang. Betul. Pergi duduk sana dah dapat peluang, duduklah sana. Belajarlah susah di sana. Tengok orang, observe manusia. Macam mana life is not just whatever in front of your eyes. It's more than that. So that 7 years tu sangat memberi makna dalam pelbagai segi, termasuklah kekuatan agama tu sendiri dalam diri. Betul. Masya Allah. Sebab bila kita dah campak jauh tu, baru kita nampak negara kita. Oh ya. Baru kita kan, Puan Anita, you had that experience. Same. Kan? Sama. And then helicopter view. Yes. And then kebergantungan kita pada siapa. Betul. And you're being tested with that, kan? Yes. So, there's no one to help you. Nobody. Walaupun Betul. adalah kawan-kawan tu, tapi tak sama. Dan last sekali memang Allah test, you sendiri kena kuat. Betul. So subhanallah, kalau betul lah, mungkin Allah kata Allah prepare kita dengan itulah caranya untuk kerja yang hari ini. Betul. Saya rasa wow sangatlah. Tipulah tak pernah tidur tepi jalan. Bila kita nak tolong orang buat balik kat kita, tidur tepi jalan tengah pregnant, dalam kereta tengah sejuk-sejuk snow. Benda tu berlaku. Jadi wow lah sebenarnya. Last kita, orang kata apa ya Puan Anita, dalam perjuangan ni memang hidup kita sangat lonely. Kita seorang. Kan, kita ada kawan, tapi kawan ni tidaklah beribu-ribu tu. Ya, kita bertegur sapa semua, tak ada masalah, tapi tidaklah yang rapat sangat tu. Mungkin suami kita je at the end of the day. Betul. Kan, at the end of the day it's just the two of you. And then lagi pula bila buat kerja begini, alhamdulillah saya dan suami lah bila buat kerja ini. Jadi brainstorming session, nak bergaduh, semua kita berdua. Pusing-pusing kita berdua. Yang impactnya of course anak-anak dululah yang akan melihat. So itu antara yang ialah 7 years di sana, banyak membuka mata dan kita melihat pendidikan itu. Dan saya start ada banyak soalan. Saya daripada kecil lagi, wanita saya ni jenis yang sangat curious. I have a lot of curiosity. Umur 15 tahun, mak kerja daya bumi. So kalau tumpang balik mak tu, katalah saya pergi kelas British Council kat tepi tu kan. Tepi tu, betul. Kan? Okay, and then nak tunggu mak kat daya bumi ni, lambat lagi ni, tunggu kat tebing CM. Duduk situ perhati orang hulu kilat. I love doing that. I love observing human. And CM dulu dengan sekarang lain. Dulu tenang-tenang lagi. Betul. Kan? Masya Allah, bolehlah duduk tepi boleh, tu. Selamat. Betul. Alhamdulillah. Selamat tu yang penting. Ya. Sekarang busy sangat. Betul. Tapi I appreciate all those moments that bring us to where we are today. So that curiosity of asking question, soalan demi soalan, nak tahu bagaimana membawa saya kepada hari ini. Basically perjuangannya tak habis lagi ni. Betul. Kita membina pendidikan, nak ubah, making a change is difficult. It's not easy. Kan, kita ada banyak in any areas. Ya, yang terlibat, yang akan memberi, orang kata, kesan kepada apa yang you tengah bawa ni. So cabaran lah itu. Sama ada parents ke, kawan-kawan ke, anak-anak ke, children around you, the issues that we have, the akta ke, you know, that kind of thing, mempengaruhi juga. Jadi alhamdulillah dapat bertahan. Kami dah 10 tahun dalam industri, sekolah dah 7 tahun, tapi Tadika itu sendiri dah 10 tahun. Kita pun dah bermula dengan Taska pun ada sebab Puan Anita. Sebab kita melihat yang masuk 4 tahun ke Tadika ni banyak yang delete. Betul. Kalau kita tak bercakap pasal delete speech yang dah common ni kan. Kita bercakap pasal delete physically. Faham. Delete processing emotions. Yes. Delete processing your mental capacity. So yang isu kita nampak hari ini ni, bagaimana pendidikan awal kanak-kanaknya, yang mana kita faham memang Tadika dah lama ada, prasekolah dan sebagainya, tetapi persediaan yang dulu-dulu tu adakah sama dengan keperluan hari ini, yang mana kita kena seimbangkan physical, mental, cognitive, social, emotional tu. So bagaimana itu? Itulah antaranya. Terima kasih Dr. Putri. Dr. Putri, sebenarnya daripada apa yang Dr. Putri kongsikan tadi, from what you just shared, there's a lot tau. Sebenarnya Nita nak pull banyak benda ni. Dr. Putri cakap ni, dia very very broad, tapi mungkin I just want to pull this one point. Sebab apa? Tadi Dr. Putri mulakan dengan bagaimana sistem persekolahan kita ni very academic based, kan? Jadi how you would measure a success of a student is based on the number of A's. Itu reality dia sebenarnya. Sebab kita kena dapat a good result for us to proceed to the next level. Betul. Nak masuk tertiary, nak masuk university, you need to be successful now.
bila kita ada satu standardized way of measuring, what about the other kids? Exactly. Yang berbeza. Itulah Contoh, dia. benda ni adalah satu benda yang always very close to my heart. Why? I have 2 children. Yeah. My son, dia adalah individu yang if you put him in a school, he will succeed. My daughter, she will succeed tapi in a different way. Kalaulah the measures are different. Sebab dia very art space. She can write a poem in 5 minutes with the depth of a 60-year-old. You know what I mean? Yes, I hear her. She can act really well. Yeah. She can do beautiful drawings sebagai contoh. But schools do not measure in that way. Now, this is the harm, everyone. When schools don't measure it that way, apa yang berlaku kepada kanak-kanak tersebut? Suppressed. Dia akan rasa, Mami, I'm dumb. Yeah, definitely. For children to say that to you, ini bukan benda biasa-biasa, Dr. Putri. They believe in it. Yes. Dia percaya bahawa dia memang bodoh. Disebabkan oleh sistem persekolahan itu reinforces that towards her every single day. Which is so wrong. Yes. Which is so wrong. Dia tak ada mathematic brain. Dia tak ada math punya brain. Betul? Dia nak buat, she can memorize a script, drama script in a couple of minutes. Masya Allah. Tapi bagi dia benda lain untuk dihafal, sebab dia tak boleh nak grasp benda tu. It doesn't interest her. It's not her passion. Yeah. So the only thing that we can do as parents is to support her and tell her, you just need to hit bare minimum, get into university, and then you can do what you want to do. Yes. But this must change, Dr. Putri. Of course. But we both know that this change is very, very hard to be done. I was in JKDPN for 6 months tu kan. Cukup untuk membuka, ini a bit controversial lah kalau saya sebut, membuka pintu kepada banyak perkara yang mengkonfirmkan the change is hard to be done. So bila saya habis tempoh 6 bulan, 3 bulan saya senyap. Masuk depression mode ke apa, Wallahualam, I don't know, but I went very quiet, hiding under the table. What can I do? Because again, it's questioning my tanggungjawab tu. What can I do? Last sekali, fokus je lah. I have this school, let's just do it through the school. That was the aim sebenarnya. Sebab my question is always that, Anita, sama dengan apa pun Anita fikir. We are aligned in that sense. Anak kita bukan academic. What do they? How do we do? How do we go around it? So bila kita study, kita ada multiple intelligence yang mana Howard Gardner studied it. Howard Gardner kata apa tahu? Cuba, one of the student is an Indonesian person lah. So this guy created a school, but dia pun dah arwah dah. Namanya Sekolahnya Manusia di Indonesia. Beautiful name kan? Okay, so this person is a student of Howard Gardner. Howard Gardner tanya apa tahu pada dia? Name me a person. You punya prophet yang ada semua multiple intelligence, 9 multiple intelligence tu, cuba namakan. Nabi Muhammad SAW. So 9 multiple intelligence. So kita ni, manusia ni yang biasa-biasa ni, yang bukan even a prophet pun ni, kita mungkin prone to spatial intelligence. We may not be numbers or words, which is academic lah. Betul. Okay, 2 out of 9, 2 out of 9 is already is focusing on academic. The rest are not academic. At all. But they are not being measured in school. That was my basis of this movement, the things that I do tau. So how do I do this? So wujudlah tadika. Bila tadika, macam mana nak balance kan? How will the content be like? There's no other method but play. Sebenarnya approach play ni sama je dengan Montessori. If being done correctly, bukan Montessori yang dah ada buku tu semua salah. Okay, Montessori, Reggio Emilia, all these Waldorf, all these yang mengetengahkan anak itu dahulu. So 2 ni, it's a skill. Okay, knowledge can be studied. Dan diperlukan, sudah tentu, faham ni. Tetapi tidaklah perlu sampai membuatkan kita punya life tu miserable kalau kita tak dapat A. Seolah-olah kita dah melabelkan diri kita bodoh hanya kerana kita tak achieve. Betul. So this is mengganggu, kalau kita kata psikologi lah kan, sebab kita cakap pasal mental illnesses kan. Dia dah mengganggu self-concept seorang anak itu. Sebuah negara jika tidak melihat perkara ini, you bayangkan berapa juta penduduk you yang
self-concept dalaman diri dia kata diri bodoh. Betul. So ekonomi you macam mana akan datang? Yes, betul. Are you thinking about it? Are you preparing for it? If you're doing it, it's good. If you're not, then it's going to be very dangerous. Pendidikan is a way to menyampaikan. Tapi kurikulum pula, macam mana kurikulum kita kalau everything is being turned into subjects? Betul. And then kenapa A is the only thing? There's a lot of different methods. To measure, betul. Assessment ada macam-macam cara pun, Anita. Tapi kita sibuk dengan exam juga. So this is rote learning lah sebenarnya. And also kan Dr. Puchi, okay, katalah we can't change the system for now. To me, guru-guru memainkan peranan yang penting to still encourage and support the kids so that they can see that even though mungkin diorang tak pandai math or whatever, tapi diorang pandai di sisi lain. So that when you give that reinforcement, kanak-kanak punya self-confidence and self-esteem, it's not diminished. Betul tak? So for me, okay, we can't change the system. Okay, I terima buat masa ni. But then teachers need to play that role. Parents kena mainkan peranan untuk. And I like it where today that narrative has changed. Alhamdulillah. Parents today banyak cakap, apa Inta, anak saya dia minat nak jadi macam ni, saya sokong je. Alhamdulillah. I like that a lot. Because that is something that I too learned. Betul? Sebab kita ibu bapa biasalah, macam kita kecil-kecil nak jadi apa, doktor, kan, standard dia punya lawyer, standard jawapan. Padahal there's so many other professions and occupations. Betul? And orang tak berani nak kata-katalah, oh, I like to become whatever kan, nak jadi polis ke, polis pun standard juga, nak jadi apa, fashion designer. Betul tak? Benda-benda artis, benda-benda kan, artis pun banyak benda. Bukannya artis berlakon, suka makeup ke, you know what I mean? And kita memandang setengah profession ni sebagai kurang daripada sisi value. And I think this is the conversation that we need to have, and the narrative must change. And so thank you Dr. Puchi banyak-banyak. I think kita dah jauh ni. I just want to maybe pull one part of this, Dr. Puchi, if you can share with the audience a little bit about your experiences growing up and what has shaped you to who you are today sebenarnya, Dr. Puchi. Sebab kita nak belajar tentang the person behind the work. Okay. Macam mana start dari kecil lah ni. I'm a very playful person. But I would say very, very playful. I would create my own games or things to play. I'm a very fun, happy person. Okay. Tapi growing up, kita seorang. You know, so of course I have this childhood trauma, though orang kata disclaimer lah, saya tidak menyalahkan mak ayah saya, sebab itu setakat yang mereka mampu pada ketika itu menerima itu, tetapi itulah tak sedih tu kan, adalah kesebabkan itu. Tetapi this is something yang I want to make a difference lah with my children. So bila kita nak bawa perubahan itu, saya nak share juga dengan lebih ramai. So sharing with others ni lah yang melalui advocacy work, melalui sekolah-sekolah yang kita bina, sedikit sebanyak saya harap roh itu tersampai kepada semua. Sebab bila persoalan macam Puan Anita kata tadi, schools has to play the role, tapi cikgu tu bagaimana, ibu bapa, it goes back to that human being, the touch, conversation, communication, so key, relationship. So saya nak kupas lebih lagi lah nanti insyaAllah tentang relationship ini. Boleh, insyaAllah. So through your experiences, macam Dr. Puchi katakan tadi, of course kita melalui zaman kanak-kanak ni pasti ada good memories, maybe not so good memories. But what do you think are some experiences yang membentuk Dr. Puteri Afzan hari ini? Dr. Puchi, what would you say? Determination. I never give up. So such an important trait, kan? It is. I kind of like wonder where this trait is coming from, kan? Daripada my mom ke, my dad ke? Okay, so daripada keturunan tu sendiri rupanya penting lah Puan Anita, kalau kita tahu kan atuk nenek kita bagaimana yang membawa kita kepada, do we really have this leadership punya traits? Amazing. So saya reflection ini berlaku bila kita dah study all these things. Sebelum itu kita pun tak sedar. So the determination and not giving up tu is there lah in me. Walaupun seorang, walaupun rasa boring sebab adik-adik kan jarak 3 tahun kecil lagi. Yes, we ajak dia main sama tapi tak sama. Betul kan? And then end up kita seorang-seorang juga, and then creating game, play seorang-seorang sebagainya tu. So
being creative in that sense, and saya pegang itu sampai ke hari ini. And the curiosity that builds my thinking processes. Kalau tidak ada curiosity itu, saya rasa tak berjalan dan tak function lah otak ini. So curiosity to build, continually building. Okay, so dalam waktu tu Dr. Putri, did you yourself experience mental health challenges ke dalam proses tu? What was the hardest part of that journey? I think being a teenager is not easy. Betul. Saya sekolah semua perempuan, tapi tapi I had a very low self-esteem. I see. Somehow it contradicts with my primary punya experiences in which I'm not loud, but I'm out there. You know, I play with my friends. Saya masuk lari dan sebagai sukan. I want to be the person yang macam involved, you know. And suddenly bila masuk sekolah menengah, in which bila kita baca teori sebagainya, memang begitulah teenagers ni. Jadi bila cakap tentang mental illnesses tu, memang perlu berlaku, akan berlaku, boleh berlaku. Nak kata perlu pun, dia perlu melalui fasa itu. Betul. So saya pun melalui proses itu juga. And then memang you go deep into yourself, and you're kind of like sorang kat dalam tu. Whether or not people tarik you keluar ke apa ke, it really depends on who's around you. Okay. So does that mean during your secondary school, it wasn't a good time? Saya senyap, very timid, very low self-esteem sangat. Was it a bad experience? Painful experience? Scary experience. A lot of fear. A lot of fear. So how did you overcome that? I did not manage to overcome that. Okay. I think my kita kan ada self-concept dan kita ada our theory of mind. Masuk sekolah menengah ni takut kena bully. Jadi jalan depan sini mesti kena tunduk. I did all those things tau. To protect yourself. Yes. Serious kelakar. So kalau saya tak rasa orang people think that I exist. Rasa macam orang tak nampak kita langsung. You know, so memang macam tu. Tunduk, jalan senyap-senyap, takut dengan senior. Tapi saya masuk band. Tapi masuk band kan? Tapi sorang-sorang lah. Maksudnya you really like kena bawa diri you sorang-sorang. Tapi macam senyap-senyap. Macam I call myself macam very nerdy one lah. Yalah. Senyap dulu kan dengan sememeh je rasanya macam kalau teenagers dulu lain dengan teenager hari ni. Ya, betul. Very different. So that was me, very penakut. And then I think culture from the family background juga lah yang membuatkan kita terlalu extra aware of what people cakap pasal you. So betul lah apa arwah abah laksanakan. Alhamdulillah. Hantar ke sana. Alhamdulillah. Kan? Tak sangka. Mungkin masa di UK tu Dr. Putri flourished. Dia start masa saya lepas university. Masa saya masuk multi-level marketing. Of all the things, MLM yang buka saya. Opens me up. Yelah, sebab MLM kan kena out there, in your face kind of thing. Exactly. So I was pushed to talk in front of others. Betul. I was pushed to shout in front of others. So that kind of like trigger something in me. Hey, I have something in me. Right. And I start exploring. Masya Allah. Alhamdulillah. Okay. Boleh. Thank you very much, Dr. Putri. So kita, we want to talk a little bit more about your experiences in the UK. Okay. And then we want to deep dive into mental health amongst teenagers and adolescents. Boleh ya? Boleh. Okay. Alright. So that is it, folks. Segment 1 with Dr. Putri. And we will be right back after this. Stay tuned. Dr. Putri, so we spoke a little bit about your own journey and experiences. Now we want to do a deep dive into mental health amongst adolescents, children and adolescents in that sense, yeah. And we want to ask you, maybe there are some parents, due to lack of knowledge, contohnya, that don't realize that their child might be struggling with mental health issues. Now, in schools, contohnya, and also at home, what are some of the signs that parents and teachers can be on the lookout for? Sebab kadang-kadang diorang tak tahu, contoh anak tantrum. Dia ingat anak tu solely tantrum.
Mungkin that could be a manifestation of mental health issues and struggles in school. Betul? Tapi mungkin anak-anak tak reti nak express that pain and struggle. Maka dia menjadi marah-marah ataupun menjadi behaviour. Tak nak pergi sekolah contohnya. Tak suka sekolah. Benci sekolah contohnya. Tak suka cikgu ni. But these expressions are translated into Puan Anita, anak saya malas. Dr. Putri, anak saya ni memang attention seeking contohnya. Now what would you say? How can we as parents and teachers do better, Dr. Putri? Okay, so kalau kita boleh look into this kan, sebenarnya asas dia adalah back to relationship lah. Bagaimana relationship mak ayah dengan anak. Kalau kata sampai ke level mak ayah boleh semudah itu melabel anak, giving labels like anak saya malas lah, that's why, you know. And then katalah separation anxiety tu wujud, tapi macam alah, separation anxiety je tu, ya, ambil ringan. Okay, something is not right there. Where is that intuitiveness between being a parent to a child? Sebab intuitiveness ni kita patut ada rasa. Tapi di manakah rasa itu? Rasa ini memang tak boleh, dia very subjective, dia tak boleh macam tertera, printed. It's not document, but it's how you feel, it's inside you. If you do not have any connection with the child, with your children, how would you know? Betul. You never know. Betul. So apa yang saya cakap ni adalah basic lah sebenarnya kan. As a human person, we're going back to basic. If you don't have that good relationship, yang mana sebenarnya akar dia tu adalah attachment theory lah. Teori attachment ni banyak, dia ada 4 macam tu, tapi yang kita nak adalah yang terbaik tu lah, yang memang dia tahu anak dia. Dia tahu anak dia ni something is not right. Your gut feeling is telling you no. But sometimes Dr. Putri, is also because bila anak datang kepada kita, kita nampak, kita tahu, but we want to build our child. You know, we want our child to be resilient. Yes. So sebab tu kata-kata yang dikeluarkan adalah sebegitu. You know what I mean? It's not necessarily as a way. Our intention is not dismissing. Kita bukan nak dismiss the pain, the struggle, dia punya expressions. Tapi sebab kita nak build dia. Sebab kita tahu, selalu kita dengar, tadi pun dalam episod sebelum ni kita dah bercakap tentang snowflake generation. Dan penyumbang, the contributing factor is also us as parents. Kita terlalu over-prepare anak. Kita punya sense of protectiveness. Yang outcome dia, mereka menjadi tidak resilient contoh. Okay. So how do we balance this sebenarnya? I think the word is balance kan sebenarnya. Betul. So yang tadi tu asas. Kalau kita nak rasa melihat anak tu ada ke tidak mental illnesses tu, berbalik pada relationship lah. Macam mana kita kenal tak anak kita tadi. Bila kita bercakap tentang anak kita resilient sebagainya, it's about trial and error. Masih trial and error kan? Masih trial and error. After few years of doing this, giving talks dan sebagainya, saya boleh conclude lah, sebagai parents, you are not perfect. Betul. You don't know everything. Yes, and it's okay to not be perfect. Sebab kita bila selalu dijudge dengan bilangan A, betul, kita not perfect. Yes. So the system is making you a perfectionist, but we can never be perfect. Correct. So be realistic with that. As a parent, kita tak boleh nak jadi perfect, maka kita akan sentiasa trial and error. Anak yang pertama, kedua, ketiga, keempat tak akan sama. Betul. Kebolehan mereka berbeza-beza. Betul. Bila sistem pun kita tahu hanya menyebelahi satu bahagian sahaja, yang lain tidak, kita ni macam mana? So berbalik pada kita, nanti kita overwhelmed, kita stress, kita anxiety, kita pula yang mental illnesses, which is true. It can happen. It can happen. So how do you balance? Of course you need some knowledge. Tetapi janganlah parents sorang-sorang. That's why kan penata dalam perjalanan saya ni, after a while, I tried to do tadika. So dia macam eksperimen juga lah kan. You buat tadika and then you fokus pada anak aja. Tak jadi Puan Anita. Tak boleh. Tak boleh. After one year, 2 years, macam no. We have to bring the parents in. Yes. And then start parenting circle. Together with the child. Hold hands together. Okay. Good. Yeah, tapi dia open up to many more things. Tapi kita proses kami adalah menajamkan lagi proses ini. Sharpen ni better lah, to make the practice more better. Tu nak support parents macam mana, nak support anak macam mana. So both has to work together. Correct. As we were doing that, cikgu pula. Cikgu tak boleh tertinggal. Cikgu They must be in the process. Dia datang dari sistem yang spoon feeding, yang hanya menerima fakta dan muntah dalam exam. Dia pun tak ada kreativiti yang cukup. Maka how do you balance that again? So saya kena tengok 3 perkara ini. Anak tidak ada masalah sangat. Parents dengan cikgu bagaimana kita nak balancekan itu. So bila dah melihat itu, parents ni kita ajak bersama-sama, kita empower that.
cikgu sebagaimana parents, you must have good relationship juga dengan anak-anak. So kalau saya refer kepada UK, England, EYFS, dia punya curriculum sendiri, first is the child itself. Second is the positive relationship between the cikgu, the teachers and the child. Okay. How is this positive relationship? How is the bonding like? So for me, when I built the curriculum ni, saya mendahulukan bonding dahulu. The first 3 months, you must get to know the child and the parents so that you can work together. Yes. That's why bilangan kami pun tak besar. Satu unit kedai 25 budak-budak je, 25 kanak-kanak. Sebab we don't have classroom. Because when you have classroom, you sumbat ramai, you tak menantangkan. So we had to lower down the numbers and then lower down the ratio supaya kita boleh ambil tahu banyak perkara. And then bila saya mula-mula buka talikan ni, saya kena cerita yang ni kot. Boleh. Saya tolak ke tepi semua akademik, buku semua tolak tepi. Okay. So orang yang datang ke talikan ni perlu tahu there's no books here. I had to do that in order to just put a full stop boundaries kepada boleh tak terima hakikat bahawa belajar tu bukan hanya dengan buku. There's a lot of things that you can plan. I had to do a very abrupt punya decision macam tu, and semua orang memang ramai tak boleh terima. Dia rasa belajar dengan buku je. Itulah dia how we were indoctrinated kan. Yes. Belajar mesti buku teks. Kita pergi luar negara, mana ada buku teks Puan Anita? When you were in the US, there's no textbook. When I was in the UK to do my masters, terkejut. I was so shocked. I was cultural shock. There's no textbook. Habis tu nak belajar apa? That was a question that comes to me. Right. Bayangkan student-student lain. Saya ada curiosity, saya bertanya, saya mempersoalkan. Orang lain terima je. So it's a different effect to them. Terima, ikut flow. The confidence masih lagi tak terbina. Tidak adalah benda-benda suppress tu. So itulah je. Tapi this is exactly how international schools work as well. They don't rely so much on the textbook. Good. Jadi sebab tu bila kita sebagai ibu bapa yang traditional, yang biasa conventional style ni, mana buku? Kenapa anak aku tak pegang buku ni? Kan? Kita rasa macam, macam mana kau belajar ni sebenarnya? We don't get it. We don't understand kan? So when I see them without books, without pen and paper, I get so confused pada awalnya. Dan lama-lama kita faham sebenarnya. Sangat membuka minda. It's such an eye-opener sebenarnya, Dr. Putri. And I feel it gives a lot of flexibility. Yeah. It induces creativity. Yes. And it also means that the children must be able to think outside of the box. Yes. And itu builds character. Itu membuatkan mereka independent. And it's so mind-blowing lah sebenarnya, Dr. Putri. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, kalau kita faham proses bagaimana otak belajar, kalau kita hanya letakkan rote learning process, which is memorization saja, most of the cognitive part is being used only for memorizing. So dia creativity tak berkembang, dia menguncup kecil. So ada banyak bahagian yang menguncup tu. Tapi bahagian hafal je. Tapi hafal ni kita kena faham short term memory, long term memory. If the input is not meaningful to that person, Betul. they will not Tak boleh hafal pun. in long term memory. Betul. The brain automatically buang dalam tong sampah. So you nak paksa hafal apa? Hanya untuk exam, lepas tu dah keluar sekolah, SPM dah habis, masuk universiti start all over again. Kalau kita tengok sistem kita, itulah dia. Repeat again and again and again. So what I'm trying to make different ni adalah memang tak ada buku, learning is a lot of things, and then cungkil dia dalam. Betul. And meaningful learning lah kan. Ya, meaningful learning sangat penting. Barulah simpan dan bermakna. Thank you very much. No, of course, like what you said, and then the assessments lah. Pelbagaikan ataupun variasikan Dr. Putri, because everyone is different, and especially today when we understand there's so many different, kalau kita bawa kepada konteks mental health, we have autism spectrum disorders, kita ada learning disabilities. Can you imagine children with learning disability? You expect them to have the same book like the other kids? Dia tak boleh comprehend pun. Yang saya marah pada Aida adalah nak juga masukkan pelajar-pelajar autism dalam sistem yang harian biasa ni. How can you push a person yang mental capability dia tak sama, Berbeza. tak sama, yes, and then force them to learn the same way as others, and being assessed the same way as well. exactly. So wrong. So bila duduk kat UK tu, antara yang buka mata saya adalah apa tau? Dyslexia tu as simple as dyslexia students, dyslexic students. Bila dia duduk dalam exam, you get 1 hour of doing that quiz. They will get 2 hours, Betul. 3 hours maybe. Betul.
amazing. Negara yang maju macam tu, mereka melihat rakyat mereka sekecil-kecil seorang anak, bayi dah ada child benefit dan sebagainya, membina terus sampai menjadilah manusia anak-anak ini. Kita tak tengok itu. Bayangkan pemerintah kita punya pendidikan sistem pun masih lagi begini. You bayangkan berapa banyak special needs di luar sana yang memerlukan sekolah yang support them. Sedangkan yang orang asli pun kita push them to our normal system. Which is wrong. Kenapa tak buat sekolah hutan je for them? They teach you how to find all these beautiful things in the hutan. Contoh. So sebenarnya luas, cara tu banyak, tapi kenapa kita tak buka? Saya tak boleh kata salahnya di pihak yang membina tu. Saya rasa yang membina tu kalau kita kaji KSPK, KSPK, all this curriculum cantik dah ni, but the application of it, we have to relook at that. How we apply. Bila dah nampak tu, assessment akan lebih orang kata balance. Betul, more inclusive lah in that sense kan. Yes. Thank you Dr. Putri. Now, untuk kanak-kanak kan Dr. Putri, for them to be able, okay, tadi we touched about relationship kan, dan sebagainya, and that is how we're able to detect mungkin earlier if they are indeed struggling dan sebagainya. Tapi how can parents and teachers create a safe and supportive environment for children to talk about their feelings, especially in schools? Terutama sekali sekolah kebangsaan. I see international schools, they have well-being departments, divisions dan sebagainya. Children do have places to express their feelings, to talk about things. Tapi kalau di sekolah biasa kita ni, macam mana sekolah kebangsaan? It's very hard to do because the numbers tu pun kita tak boleh connect. Betul. Number dalam huge. Kalau dekat UK, numbers ni memang 20-something. Sama dengan international schools. But my pengalaman is how many years ago lah, saya balik sini 2012. Now I'm not sure, sebab saya dengar ada juga isu-isu di England lah, particularly di tempat lain Allah. Okay, di Finland yang saya pergi duduk sebulan tu, menarik, very playful. Walaupun elementary, sekolah menengah pun small group of people. Saya pergi tu sebab nak belajar tentang diversities of religion. How do they teach religion diversely tu? Amazing, beautiful. Kita kat Malaysia, moral, Islam. It's sensitive, I know it's a very sensitive topic, but then kita tak consider ke? We are a multi-ethnicities, multicultural, multiracial kan? So are we considering that? Sebab isu kita kan sekolah yang pelbagai tu, macam nak satukan? Dan kalau disatukan, macam nak buat? Nak tackle bahagian agama. That's one thing lah. So bercakap balik pada tadi topik, kita cakap pasal providing a safe space. A safe space. So going back to that relationship, how much, bila numbers dah kurang, cikgu kenal tak anak murid tu siapa? So kalau macam saya dulu, anak, berapa kali saya nak bergenang air mata bila bercakap dengan cikgu kat sana. The way they speak to you pun dah macam very touchy. Macam wow. Contoh, hari sekali tu, because I was busy with doing conferences kan. Jadi kita miss sekolah. So cikgu hantar surat ke rumah. Kata anak kita absent 20%, 80% je hadir sekolah. Kita ni tak pernah duduk dalam sistem. Anak first takut. So again, it's fear kan. Takut pergi jumpa cikgu. Menggigil ni, is this wrong lah, basically is this wrong, macam mana ni anak saya semua kan, dia boleh pegang, it's okay, mak saya panggil Maria, it's okay Maria, it's just a letter that is informing you that your child's attendance is as such, that's it, it's no more than that, don't be afraid. Wow, nangis. So the way they handle you is so empathy. Sangat tak dapatlah kalau kat Malaysia. Saya sebelum buka sekolah nanti pula, saya tak pernah hantar anak saya sekolah biasa. Dah hantar 3 buah sekolah pun saya dah rasa. Pelbagai lokasi lah. Bila saya minta nombor phone pun defensif terus. Macam ada problem. Macam nak complain. Saya macam lainnya. So pengalaman ni bukan first time saya rasa, sebab adik saya yang kecil sekali ni beza jarak 19 tahun. So masa dekat sekolah kita dah tahu dah cikgu punya attitude. Tapi saya okey, kita faham tak semua. Kita faham je pointer, tak semua. Ada ramai cikgu baik-baik. Okey, tapi ada juga yang mungkinlah sedikit kasar. So bila kalau kita kata kasar ni, saya suka pinjama bila dia sebut dalam Zayan hari tu memang direct. Okey, saya bertapis lagi ni. Okay, bila kita kasar dengan anak, the trust is not there. Yes. Konsep basic untuk seorang manusia nak rapat dengan manusia yang lain is that trust. And trust ni sebenarnya berlaku pada 0 to 1 or 2 years old. So, saya nak persoalkan mak ayah, macam mana you and the child
if the trust is not built up properly, dia akan ada masalah bina trust dengan orang lain di peringkat sekolah dan sebagainya. So going back to basic trust tu, tapi di sekolah bila dah terlepas waktu 6 tahun pertama kan, boleh bina trust balik, but it will take some time. And when we want to do all these things in school kan Puan Anita, macam mana kita nak buat kalau syllabus kita ni terlalu banyak, subjek terlalu banyak, back to back. Tak ada ruang untuk kita buat social emotional learning in school. There's a whole society or conference on its own talking about cell saja in schools. Wow. Yes, cell in schools. Dalam sekolah yang saya buat ni, saya masukkan cell ni sebab kita faham benda je, kita selitkan sekali. Tapi sekolah kita cell sangat jauh. Social and emotional learning, it's not being orang kata apply pun dalam kurikulum tu sendiri. They're very technical. Dia sekadar menyampaikan habis-habis. There's no connection, there's no relationship. So yalah, dan nanti berbunyi macam condemn. Saya tidak bermaksud untuk condemn sesiapa, tetapi kita kena faham ini berlaku, dan selagi itu berterusan berlaku, maka kita akan terus dapat yang macam mana kita dapat masa PKP. Kita ada kelas, kan ramai cikgu komplain buat kelas online, tapi budak-budak student semua tutup kamera. Semua WhatsApp boleh silent. Betul. Tak nak dengar cakap cikgu. So saya punya jawapan simple saja. If you don't have any good connection with them, that's how they will be with you. Sama lah kita mak ayah dengan anak. Kalau kita tak ada relationship dengan anak, anak makin jauh dengan kita. Jangan salahkan seorang anak yang tak nak balik kampung sebab dia merajuk hati. Sebab apa? Dia tak pernah pun ada connection with you. While anak tu sedang membesar tadi, asyik kena marah, kena hurt it, suruh belajar je. Habis tu relationship tak ada ke? Akhirnya anak kan nak angkat. You know, like kena buat, okay fine. Tapi mana makna makna hidup seorang manusia tu yang perlukan kasih sayang. So going back to that, whether it's a school or at home, that has to come first. So saya pernah menjadi student advisor kat one of these university kan. They have the issue, the same thing Tapi isu ni kalau kita dengarkan Puan Anita, dia sentiasa akan menyalahkan institusi pendidikan yang sebelumnya. Okay. Kalau universiti akan salahkan sekolah menengah salahkan sekolah rendah, sekolah rendah salahkan tadika, taska, mak ayah. So pusingan tu takkan habis. Tapi my solution to them is this: you buang semua your subject, whatever yang pelajar-pelajar universiti kena belajar masa foundation. You focus on emotional learning. I am very sure, I berani put on the table, masa dia start dia punya year 1, tak kisahlah engineering ke IT ke apa ke, they will be great. If you tackle that part dulu. So that is missing. And selagi this, okay, I call it EQ lah ya, selagi EQ ni kita tolak ke tepi, IQ takkan jadi. Apatah lagi SQ pun ada, spiritual quotient, agama jauh. I think right now, kalau kita nak membawa EQ ke dalam mungkin sistem persekolahan dan sebagainya, what we can do is the teachers can start, Dr. Putri sebenarnya. Kan cikgu slowly just showing empathy. I think you can just begin with that. Just showing support of the children, shifting that, because yelah, kita sebagai kanak-kanak, students in school, teachers must be exemplary. Bila cikgu exemplary, kita kan suka bila sekolah cikgu ni macam best lah. Kan? Cikgu yang best, cikgu yang best kan selalu adalah cikgu-cikgu yang macam lembut, yang dengar kita, yang make us feel appreciated. And whatever they ask from us, we will give. Betul tak? So like what you said, that relationship. Because I find that this happens a lot masa sekolah dulu, bila ada cikgu-cikgu yang sebegini. And then I see this a lot happening in international schools. Sebab tu the product of international schools and national schools, kita nampak dia punya stark difference right there. And like what you said, I do believe that this is why sebenarnya pendekatan yang berbeza, the things that we teach, benda-benda yang cara-cara kita mengajar. So there are a lot of things yang mungkin macam Dr. Putri katakan, bukan nak condemn tapi mungkin penambahbaikan dan apa within our capacity right now that can be done. Betul. Mungkin untuk ibu bapa ya Dr. Putri, kadang-kadang ibu bapa ni kita keras, kita nak anak menjadi orang, kita kata betul, tapi mungkin kita kurang ilmu daripada segi EQ tadi tu. So that is why like what you said, kita jangan tinggalkan ibu bapa. We must bring them together with us, because parents
they want the best for their child. Yes. But sometimes they don't know better. Macam Dr. Puji kata tadi, kita tak salahkan mak bapak kita, Dr. Puji tak salahkan your parents, because they did the best they knew how. Tapi zaman dah berbeza. There's so much of information. We do not have an excuse not to learn. Betul. Not to progress from here. Sebab kalau kita nampak outcome anak pertama begini, mungkin dah agak sukar, tapi anak kedua we can do better. Macam tu. And then we try to work with the first one as well. Yes. Kan? Yes. Continuously and consistently. Because I've met so many teens yang bila di dalam adulthood, yang dulu dia kata my relationship with my parents, it wasn't really good. Tapi now my relationship with my dad is good, tapi with my mom not really. Kenapa? Sebab dia kata dia nampak perubahan ayah dia cuba. So bila dia nampak ayah dia cuba, anak itu tahu sebenarnya, Dr. Putri. So please don't think that kita tak boleh buat apa-apa. We can. When you said that, it's very interesting. Saya tambah sikit. Boleh. Kita faham mak ayah pun ada burden dia. Betul. So dia tak mampu nak, mungkin get new info. Betul. Mungkin anak ramai, mungkin dia bekerja. There's so many factors. Kan? Okay, so empowering them is also in terms of kalau Miasa, bawah payung Miasa sendiri, kita pun nak membantu mak ayah untuk kurangkan bebanan. Unload those beban. Betul. Unload those emotion baggage, whatever that you have with you, so that you have sedikit ruang untuk anak. But this one itu kata, tadi saya sebut tapi saya tak sebut habis, it takes a whole village to raise a child. Yes, it does. It's not easy. You nak raise one child, you alone tak boleh. You need Puan Anita, you need me, you need everybody here, you need your jiran tetangga. Sebab kalau kadang-kadang kita tak nampak anak kita buat sesuatu, jiran tolong tegur, kita dah tak ada kan budaya tu sekarang ni. Dulu-dulu kita ada. Ya Allah, Dr. Putri inilah yang meremang ceritanya. Kan? Betul. And even for me, sometimes I forget. Tapi one of my friends who is nearly 50 plus dah, she reminded me of this. Dia kata, Nita, kalau kau nampak anak aku dekat mana-mana buat benda yang tak elok, you call me immediately. Kita dah banyak tak dengar ni, Dr. Putri, sebab zaman ni banyak macam, kau jangan tegur anak aku, ni kan anak aku. So I think for some reason this has become the norm. Okay, I'm gonna tambah sedikit masa Mak Anita cakap tadi tu. Kenapa jadi macam tu, Mak Anita? Somehow this is hasil daripada cara kita dididik, pendidikan telah membuatkan kita bersifat sangat individualistic. So this individualistic yang nak competition in terms of gradings lah, bila kerja pula lawan KPI dan sebagainya. Semua ni individualistic sampai kau jangan kacau aku buat kerja aku, kau buat kerja kau. Sampai ini hal aku, sekali kau buat hal kau. Dan bila parenting, itulah yang turun. In which it's very wrong. Yes, you must. Okay, jawapannya ialah kena aware. Ada benda boleh competition, kompetitif. Ada benda tak boleh. Ada benda tak perlu. Ada benda kena sama-sama. Betul. So, apa yang boleh membantu pemikiran ini? I think we have to keep on going doing our work. Advocating and educating others that this is possible. The only reason why manusia tu dia tersekat dengan satu cara sebab dia tak nampak cara lain. Kalau scientifically dalam brain dia pun neurons yang dia ada, pathway dia itu saja. So kita nak trigger sedikit. Method saya daripada awal permulaan saya buat kerja ni, memang saya trigger orang yang follow. Bila saya trigger dengan harapan trigger akan mewujudkan persoalan. Bila ada persoalan memang mula-mula dia marah sebab kita dah trigger dia akan marah kat kita. Itu berlaku pada saya, ramai marah. Dr. Puji setiap kali cakap ni marah kat you. Okay, fine. Tapi dia akan terngiang-ngiang, dia akan mula berfikir-fikir, dan apabila dia berfikir dia akan mula mencari cara. Itu yang kita nak, cara tu yang kita nak, sebab dia masih datang pada diri sendiri. Tak boleh paksa. Tak boleh. And we want them to have that realization and awareness, kan? So itulah pusing-pusing macam itulah, kan? Tapi kalau kita kata teori, kita ada nama teori ni panggil Bernstein-Brenner. Bernstein-Brenner ni tengah-tengah tu memang one child. Itu kata it takes a whole village to raise a child tu. Kan, this child duduk dalam sistem yang sekelilingnya mula-mula mak ayah dia je, adik-beradik, lepas tu ada sekolah, kawan-kawan dan sebagainya. Makin besar. So yang seorang child ni dah settle belum sebelum kita move to berapa juta kanak-kanak kat Malaysia ni duduk dalam Bernstein-Brenner masing-masing. How are we functioning? Are we overlapping each other to help? Kalau kita bekerja sama semua, insyaAllah lebih mudah. Tapi kita faham je, mungkin side note juga untuk
di sekolah it's not easy. Betul. Kita acknowledge ya, syllabus sangat berat, timetable back to back. Betul. Sebenarnya ada cara untuk kurangkan beban subjek banyak tu. Tetapi pihak KPM kena nampaklah benda ni dulu. The integration of subjects. Sebab sejarahnya ilmu ini satu. Al-Quran. Lepas tu ada satu zaman tu dipecah-pecahkan untuk dikaji dengan lebih mendalam. Sorry, saya berat ni. Okay. Mengkaji lebih mendalam, tetapi berlaku peperangan. Dan tertinggallah subjek ini berdiri sendiri. Tidak disatukan kembali. Ini my summary lah. Sejarahnya lebih detail lah kan. Tapi bila berdiri sendiri tu, maka orang nampak mathematics as mathematics, science as science, bahasa Melayu as bahasa Melayu. Kalau saya di sekolah saya, bahasa is one. It can be English, bahasa Melayu, it can be Jawi, it can be Arabic, it can be anything. Okay. Bahasa is one. But what's important with bahasa? You can speak, you can write, you can read. Okay, you can listen. That's it. Okay. Sebab kita nak menilai kan, at the end of the day bukan nak nilai ilmu boleh tak boleh ni, tapi you boleh pakai tak ilmu tu. Functional knowledge. Mathematics science tak boleh pisah. Tapi apa beza mathematics dan science? Sebenarnya dua-dua memerlukan satu simbol untuk menyampaikan satu problem solving, maklumat lah basically. What about the rest? Sejarah adalah cerita. Kalau kita gabungkan ini, ya Allah, beautiful. Saya rasa it's gonna make a very interesting timetable. Kita boleh buat satu aliran waktu sahaja. Ini yang saya sembang dengan suami. Dia kata, saya tanya dia, kalau you jadi ni KPM, you nak apa? I akan cakap dengan bahagian semua manusia, bagi kelonggaran kepada, ini saya sebut di sini lah, ada yang mendengar dan boleh melaksanakannya. Okay. Minta kerjasama bahagian HR semua company Indonesia ni. Mana-mana ibu bapa yang ada anak sedang bersekolah, salah seorang ibu bapa tu diberikan kelonggaran balik awal separuh hari contohnya untuk ambil anak balik sekolah. And then sambunglah kerja kat rumah ke whatever, because that's how it is in the UK. Saya tak nampak apa sekolah, saya tak nampak orang lain ambil anak. It's always the parents yang ambil anak. The relationship with the school is there, beautiful. Anak pun happy sentiasa because it's always the mom and dad first. Okay, so that is beautiful. I'm like, wow. And then after that, barulah benda lain akan masuk seterusnya. Barulah satu aliran sekolah tu boleh berlaku. Maksudnya sekolah jangan awal saat pagi, because bangun awal pagi pun mengganggu proses pembesaran anak-anak. Tidur kena awal, bangun tak boleh awal sangat. Just nice tu okay, tapi sekolah bila 7.30 tu dah kelang kabut dengan traffic jam. Masuklah sekolah 8:30, balik ke 3. Macam international school kan. It's a beautiful process then. So itulah antaranya. Tapi change is not easy to be done, but can be done, cuma it takes time. Betul. Thank you very much, Dr. Puteri. Panjang nak cerita ni kalau masuk kepada topik ni sebenarnya. Okay, boleh. So Dr. Puteri, kita dah bincang banyak dah pasal school systems, what we can do, what can we do individually, collectively, being a parent, being a teacher, and also about the mental health of teachers and also, teenagers and also children. Mungkin kita nak kena wrap up dah, Dr. Puteri. Sekejap je masa ni. Untuk kita punya third segment, we want to talk a little bit about moving forward and what are some of your maybe hope and also solutions mungkin ataupun word of advice, walaupun Dr. Puteri dah bagi dah sikit tadi, tapi more kepada bagaimana kita nak menjaga kesihatan mental kanak-kanak dan bagaimana peranan mungkin the role of parents and teachers moving forward. Boleh Dr. Puteri? Okay, so we are going to take a short break and we will come back with Dr. Puteri Afzan Maria Zulkifli after this. Stay tuned, everyone. Alright, Dr. Puteri, kita dah pun ke penghujung ni. Last segment of the podcast. Kejap je masa. Dr. Puteri, now we would like to ask you on maybe some of your advice moving forward for parents, for teachers and even teenagers lah mungkin ya. Okay. And children who are struggling with mental health challenges. Pertama sekali, for the parents and teachers, what would you say? And the next, teenagers and children right now, if they are struggling, they don't know where to go contohnya, what can they do? Okay. First,
let's start with parents lah and teachers. If I can summarize again, it's back to that. Kita ni manusia, manusia ni memerlukan hubungan, relationship, bukanlah hubungan intim tu tidak, tetapi hubungan as in adanya wujudnya kepercayaan di situ. Trust. The trust, yes. So for you to grow a community, it needs that value a lot. So bila ada trust, bila ada kepercayaan, baru boleh akan ada kerjasama. Tapi bagaimana nak membina? You have to start. Find ways, trial and error, macam-macam mana pun. Buatlah satu majlis, bermula dengan satu majlis itu bagaimana nak continually build the relationship with the parents. Macam nak gain trust, you have to do lots of listening. Bila listening, datang acknowledging. Sebab semua orang pun struggle. Bila mak ayah faham yang cikgu-cikgu pun struggle juga. There's nothing to hide. Betul. We have to work together. Because these are the things yang as saya bina sekolah, saya nampak elemen ini sangat penting antara sekolah dan ibu bapa. We cannot hide. Yeah. Rules are rules. Yes. Tetapi in terms of certain things yang grey area tu, if we have to be open about it, then we have to be open about it. Last kali sampai ke tahap apa Puan Anita, kalau parents tak boleh terima and they have to go out ke apa ke cari sekolah lain, okay. Because we cannot control anybody. We want people who really wants the change to happen and work together. Tapi kita bercakap pasal Malaysia ni, kita ada sekolah yang 10,000 ni, ibu bapa, guru-guru perlu ada sikap yang terbuka. Expand the things that you see. Okay. You tengok jauh 5 tahun akan datang. You bayangkan you nak pelajar-pelajar you macam mana. Adakah masih di level hanya graduate, habis SPM lepas tu dah, that's it, ataupun nak jadikan mereka ni manusia-manusia yang functional dalam society. Functional ni functional macam mana? It doesn't matter lah bidang apa dia ambil, macam tadi Puan Anita katakan. Betul. It can be a lot of different kinds of work. Today lagilah dengan dunia AI. Betul. You nak jadi consultant AI, consultant untuk bahagian ni saja, bahagian tu macam-macam you boleh create new job. Betul. Jangan takut tentang itu. Tetapi kita nak yang asas tu, foundation, fundamental yang kuat tu. Kita nak bina manusia yang berfungsi dalam masyarakat. So pesanan ini juga untuk ibu bapa lah. Saya faham kita pun ada bebanan-bebanan kita ada limitasi kita tak tahu semua benda. Betul. Tetapi kalau kita berfungsi seorang, teruslah hanyut kita. Tapi kalau kita berfungsi sebagai kita duduk dalam satu kelompok community, the right circle ya Puan Anita, yang mahukan sesuatu yang lebih baik, InsyaAllah masing-masing akan support each other. Again, dia akan berbalik kepada trust kita dalam community tu. Saya contoh ya, kita tak ada rasa macam orang nak label kita, judge kita. So again, bila cakap pasal trust, no judging. Kan? You cannot judge others, but you welcome them openly. It's okay, let's do this together. We learn and grow together kan. Sama juga bila saya buat talk ke live ke apa kan, selalu saya cakap apa tu Puan Anita, saya pun tak perfect Puan Anita. Saya menyampaikan sebab I'm just a vessel from, mungkin Allah detikkan pada kita, sampaikan pada semua. I am not perfect myself. I have We are learning as well. Exactly. Anak 5 orang lain-lain cara. Betul. I am prone to making mistakes as well. But the most important thing is kita mengaku mistake kita. Betul. And we want to work on it. So bila kita dalam keadaan proses begitu, kepada kita sebenarnya conscious. So saya naklah ibu bapa dan guru-guru semua berada dalam keadaan yang penuh sedar ni, conscious tu. Bila you parenting dengan conscious, you teach in a very conscious manner, you are aware of everything around you. Budak tu muka masam sikit pun you dah risau dah. You pergi kat dia, are you okay? Are you getting what I'm teaching? You know, the empathy will come in. Betul. Kan? Rasa itu akan datang. You jangan cut away all this rasa hanya kerana you are the teacher and you nak menyampaikan. Ianya tidak bermakna dan tidak memberikan kesan jangka masa yang panjang. So important kan Dr. Kushi? Because I think sometimes kita punya mindset ni, I want to deliver this. Sebab kita punya material ni kita nak kena deliver kan. Betul. So we go into class, ni je kita nak buat. Kita tahu kita dah habis syllabus, dah kita keluar. And it's not like that. It's not like that. It's not
it's too technical lah. It's too technical Kita sebenarnya. bukan machine and robot. Yes. Itu yang orang gambarkan dengan kilang tu. Betul. Nak menghasilkan apa? Orang manusia yang sama je kan semua. Kalau macam tu tak unik lah Malaysia. Semuanya anak-anak ni semua sama je graduannya. Betul. Boring, okay? So kalau boleh, let's have a different way of thinking. No one here, saya Puan Anita tidaklah mengkondem sesiapa. Tidak. Kita jelas dan sedar problem itu ada. Of course pendidikan is one of the important element. It is. Parenting is another segment. Tapi Yes. kita punya parenting education Malaysia pun tak dijaga dengan betul-betul lagi. Tidak dibawa lah. Dia bersifat persendirian. Yes. Kalau ada influencer yang bawa, ada pensyarah yang bawa ke, ada orang macam kita yang bawa ke, maka adalah suara-suara itu. Tetapi negara tidak memegang itu dengan baik. Kalau di UK lain mereka jaga the whole system. Pukul 8 kedai dah tutup, kan? Dinner tak digalakkan dinner di luar. Dinner mesti at home because you want to jaga that family tu. Pukul 5 building tutup dah lampu ni. Betul kan? So those are the things yang dia nak jaga. And then a lot of factor lah. Itu saya tertanya jugalah. Adakah setiap kementerian kita ini bekerjasama dalam membina ummah yang satu ini, ataupun kita bersifat individualistik, yang mana kita sebutkan tadi, yang kita faham mana datang sifat individualistik ini. Mungkin juga puncanya adalah melalui cara kita assess pendidikan kita. Faham. Kita tak condemn exam semua tu, okay, tak, itu adalah salah satu cara assessment yang bagus, tetapi there's a lot of other assessment methods yang mana akan seimbangkan dan tidak tercicir anak-anak Betul. That is the special most needs. important thing I feel. Yeah. Kan kita inklusif dan tidak ada kanak-kanak yang rasa yalah tertinggal ataupun they are of not value. Betul. Boleh tak saya ambil kesempatan ni Puan Anita, dalam journey saya sekolah ni baru 7 tahun. Tapi saya perlu akui perkara ini. Bukan senang nak jadikan inklusif selagi mana keadaan masalah di peringkat ibu bapa, nak bina cikgu pun masih lagi dalam proses yang perlu masa yang lebih lama lagi untuk bina mereka ini. Saya nak jadikan sekolah inklusif pun tak boleh nak dijalankan lagi because you It's have not to easy. correct the mindset first. Betul. Faham. Itulah antaranya. Tapi at least we start somewhere. Yeah. Kesedaran itu ada. And within our own capacities, we can do something, Dr. Putri. I think that is the most important thing sebenarnya. Betul? Betul. Dr. Putri, mungkin kanak-kanak dan adolescents and children, Yes. when they are struggling with mental health issues, what do they do in schools? Okay. Teenagers, if you're listening, adolescents, if you're listening, I have to acknowledge that your age group, around 12, 13 to 18, is a very struggling period of your life. Oh, tiba-tiba sedih. Because we struggle as well, kan? Betul. So, yes, I feel you. It's hard. I went through it. Kalau kita kata teori-teori yang ada ni, it's a very crucial role for between membina identity dan dia panggil role confusion. So if you're feeling that way, I must acknowledge, I must say to all of you, it's okay if you feel that way, just say it. Yes, I am in this moment yang mana I rasa macam lost sangat-sangat. It's a very dark period of time dalam kehidupan seseorang manusia. Dan di situlah saya nak mohon bahagian pendidikan, jika boleh diambil, kalau cantiklah kurikulum itu apabila mengambil kira proses development ini dan diselitkan menjadi developmentally appropriate practice, for example. Bila diselitkan, maka cantiklah proses, sebab dah dia dalam keadaan yang sangat lost. Tapi kena belajar macam-macam. Is that meaningful to them? Macam mana dia nak betul-betul orang kata betul-betul excel? Hanya mereka yang ada kelebihan intelligences dalam bidang itu saja dia boleh excel. Yang lain-lain memang lari ke tempat lain. Ini adalah jawapan yang orang kata mutamat ni, dia tak ada jawapan lain dah kepada persoalan kenapa TVET lah, kenapa itulah, kenapa ini, kenapa orang tak pandang dan sebagainya. Kita kena faham manusia itu proses pembelajarannya secara semula jadinya itu apa. Kita belum lagi bercakap tentang self-concept, self-actualization. Banyak sangat Puan Anita yang bercakap tentang dalaman tu. Kita tak menyentuh itu lagi. Tapi nak kata teenagers or preteens or children out there, I know it's hard for you to reach out because words is not easy for you.
But if you can put it into some play or expressing it in a different way again. Yes. Through art, through poetry, through music, through other things. Yes. That we as parents and teachers can understand. Yes. And that's going to be very beautiful. Betul. Sebab itu je caranya. Itu yang bila sebut tentang terapi, I would like to suggest lah kepada sesiapa yang practice, try to do less of talk therapy with teenagers or children because it's hard for them to express to you. It is. Reach out to them through all these creative expression kind of methods like play, sand, even Lego pun boleh. Lego boleh. Kan, drawing dan sebagainya. If you can do that, more of that, you orang kata akan jadi sangat sukses dalam reaching into the child's problem. You will get a lot from the children sebenarnya through all of that. Thank you so much, Dr. Putri. I think kita kupas banyak Dr. Putri sebenarnya hari ini. I'm very thankful. Thank you very much for all your insights, especially for everything that you do. Alhamdulillah, thank you. On behalf of Miasa Malaysia, of course, you are part of Miasa Malaysia as well. We thank you and we wish you all the best. Saling mendoakan ya, Dr. Putri. Ya, sentiasa Puan Anita. InsyaAllah terus berjalan. Betul. Terus berjuang bersama-sama, insyaAllah. Okay. Alright. Thank you so much everyone for tuning in. This has been an episode with Dr. Putri Afzan Maria Zulkifli with our episode Mental Health Amongst Teenagers and Children in Malaysia. We spoke a lot and it was a lot of insights and also experiences from Dr. Putri. So please tune in. Catch us every Wednesday on Spotify and also YouTube. Miasa Malaysia, and Spotify is Real Conversations with Anita. Take care everyone and please take care of one another. Thank you.